Karbi tokbang aterang pen lamet kuru lunseti mungapan nong e kapajir. Lamding Road kilometer Kreni along forest along le Rat Kachirai. Jongtung Medical Sub-Center asai hem asai ke oi. Kardom nilikar beber ta tanwang thare chesong teron nambir tang ton pen arjek tham pai pai ni phayang kara truck arni anardo por phai isira chitima porma lompen dipu lorulang so rangsina sarpo cultural hall along karbi tokbang aterang ningkan hini arta kepleng lapen manim lamsai ningkan hini arta kepleng talon pon Lorlangsu Rangsina Sarpo Cultural Hall along Karbi Tokbang Aterang Ningkan Hini Arta Kepleng Lapen Manim Lamsai Ningkan Hini Arta Kepleng Talon Pon Labangso Amai along Alhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kachitong Dun Amai along Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi EM Umar Singh Tiso EM Kachi Rongpi Atum Chitong Dun Labangso Amai along Lamet Kuru Lunse Timung Apan Nong E Pajir Pon Karbing long arlo along forest kerai tangalong le aron repen kachirai aphai nangbat bom tanglo. Difu Lamding Kachileng at Dak Kedo kilometer Krehini Tobar Arai along Kedo Forest Reserve along le along Ongdung Aradatum Damsi Kachirai Jiapan along le along Kedo Tengpi Tengprang Pansi Kachirai Jiapan Bor Ibon Forest West Division DFO Jagannath Rongpi Penjaponsi Forest Central Range Ranger Didi Shyama Tumpen Rad Atum Kachirai Ji Kapor Iat Adim along Humri Dam Bangso along le abangke Ajara Bidi Pensita Bangso along le abangke Pipon Tekte Pusi DFO Rong Pipen Ning Jepon Desafab tige aling tu Pongke Mamia Gangbura bang Pohati Encet pa Gangbura benar bil timan hoigul itu lo Lasan ke Megri Hidia Gangbura mata ambreng along sibang along ngispilang আমি আজি DFO মহোদয় সাৰৰ লিডাৰশ্বিপত আমাৰ ACF সাৰ আছে আৰু আমি আমাৰ ডিফু ৱেষ্ট ডিভিজনৰ আন্ডাৰত চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ ৰঙাপাহাৰ ৰেঞ্জ বৰলাংফাৰ বকলিয়া আৰু প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জ আমি আটাইকেইটা ষ্টাফ মিলি আজি আমি এনক্ৰচমেণ্ট এৰিয়াত আমি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছোঁ ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমি এই ফ্লেগ মাৰ্চ যিসকল এনক্ৰচাৰ আছে তেওঁলোকক আমি বাধা দিমেই আমি কেতিয়াও এনক্ৰচমেণ্ট হ'বলৈ নিদিওঁ এইখিনি আমি আমাৰ ৱেষ্ট ডিভিজনৰ গোটেইকেইটা ৰেঞ্জে আমি কঠিন সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি যেনে তেনে হ'লেও আমি এই এনক্ৰচমেণ্টৰ পৰা আমি প্ৰটেকশ্যন দিম এনক্ৰচমেণ্ট হৈছে তামোলবাৰী DCRFৰ অন্তৰ্গত ডিফু লামডিং ৰোডৰ 12-13 কিলোমিটাৰ অঞ্চলত তেওঁলোকে আজি প্ৰায় এৰিয়াটো প্ৰায় 10-12 হেক্টৰমান দখল কৰিব বিচাৰিছে আৰু হাবি কাটিবলৈ আহে প্ৰায় ডিফু চহৰৰ পৰা বিভিন্ন মোটা মানুহ পাইকি মানুহ মিলি প্ৰায় 400-450 সংখ্যক মানুহ আহি পেলাই জংগল কাটিব লৈছে এই এনক্ৰচমেণ্টটো যোৱা 27 জুলাই তাৰিখৰ পৰা হৈছে 27 জুলাই তাৰিখতো হৈছিল আমাৰ ষ্টাফে আহি আমি খেদি পঠাইছিলোঁ আৰু 2 আগষ্ট তাৰিখতো হৈছিল আমি খেদি পঠাইছোঁ আৰু 23 আগষ্টত প্ৰায় 400-450 মানুহ আহিছিল আমি তেওঁলোকক মানা কৰিছোঁ আৰু হেখত আমি খেদি পঠাইছোঁ Apitu Ingnam Raikom Asaikam Atum pen kilometer Krehini Tamulbari pen kilometer Nerkep Arboretum Park along Flag March Asaita Padopon Tupusi Birta Longpon Number 15 Mahamaya Constituency Arlu Jongtung Medical Sub-Center ahem Ingpupon Pengko Asarnung Pret Tanglapen Pangramsu Anpin Pusi Radatum Pen Dengang Cut News Apherangke Robin Beka Homri Damahot Birta Nang Pachinidun Labangsu Medical Sub-Center Jungtung Arada Panwa Thaponsi Kedam Tang 2016 Aningkan Ashok Deron EM Kikibo Mahut Tang Tang Nipai Inkora Troxy Arni Long E Somponlo Lapen Kikim Keranga Sai Setame Patang Ponlo Jungtung Arat Atum Ko An Arni Keding Penlone Karbiang Long Autonomous Council Apan Misen Pen Se Kachelang Jiapan Kachuning Ripon Ateng Pen Se Kachelang Hemke Long Ponlo Bon Setame Labangso Rat Atum Okpran Kachelang Warsai Kilong Ponji Kalinon Anta Bangso Hem Ingpupon Pedet Ajok Rat Atum Se Kachelang Jiapan Sungnang Rintilo
lapen non labang so si kachilang ahem patang pondet apipen kelang cariabang kawe an parta kangpu pon pedet ajok ingram thiblo lapen asar nungan tap prit lablo. Carbing Long Tenmes Council Conference hol along Paipaing Korapo Arni RD Doklong Executive Committee Tihekpen Isiamai Pidopon. Carbing Long Tenmes Council Conference hol along Paipai ni Paing Korapo Arni Kapado Executive Committee Mati Isiamai Long West Carbing Long along Water Resource Division Lapet South Division Saikam Akimi Kibi Arpu Lapet Main Killer Venture School Thanbang Lapen Chokomarapan Provincialization Baitalang So Town Committee Keseng Carbing Long Tenmes Council Superintending Engineer Saikam Kimi Kang Pulapen Contractor Registration Anam Mati Afike Pakam Highway Kachingwai RD Pidam Isya Mailong EM Lapen Secretary Atumta Chetongdod Rinti Birta Bangkilapan si Kangton Poniglo Laing Bom Takat News Domi Thakmi Korang Tu